Ćao, ja sam Miloš, trener Sportske akademije Korčević. Sa nama je Stojan, moj kandidat za ovogodišnji Men's Health izazov. Danas ćemo raditi trening za grudni mišić, za trbušne mišiće i za biceps. To. Više kola, više kola. Radimo jednu od osnovnih vežbi za grudni mišić, to je potisak sa kose klupe. Ajmo polako stavimo gore. Vežba se izvodi tako što šipku spuštamo na gornji deo grudi. Ajmo polako kreni. Ajmo gore. Znači na pripoj grudnog mišića za ključnu kost. Ajmo na gore. Znači vežba angažuje pretežno gornji deo grudnog mišića. Pored njega mišići koji su angažovani su prednji deo ramenog mišića, musculus deltoideusa, zatim triceps brachii i musculus sartorius. To. Ajmo. Sljedeća vežba koju radimo je letanje na pec deck mašini. Ova vežba je pogodna za početnike, zato što se radi na mašini koja vodi ceo pokret. Znači, ona određuje putanju kojom se kreće telo. Tek se podiže sajlom, tako da je sve vreme opterećenje ravnomerno na mišiću. Ajmo, zadrži malo u ovoj fazi. U ovoj početnoj fazi koncentrične kontrakcije, grudni mišić je maksimalno istegnut. Ajmo kreni polako ceo pokret. Zatim ide o pružanju napred i zatim u ovoj drugoj fazi je maksimalno angažovan ovaj unutrašnji pripoj grudnog mišića za grudnu kost. Ajmo još jedno. Sljedeća vežba je biceps pregib sa rotacijom, sa bučicama. Početni položaj je stojeći, sa jednom nogom u iskoraku. Idemo na gore. Dakle, pored pregiba podlaktice postoji pokret supinacije, dakle rotacije podlaktice koja nam omogućava da istovremeno angažujemo i biceps i brachioradialis. Prilikom izvođenja vežbe dosta je bitno da trup bude skroz miran, fiksiran, bez ikakvih pokreta u kičmenom stubu, gdje ćemo totalno da isključimo pokrete ekstenzora kičmenog stuba, čijom aktivacijom bi smanjili aktivnost bicepsa. Prelazimo na trbušni zid. Uradit ćemo jednu vežbu sa manuelnim otporom. Dakle, trener ili asistent je taj koji pruža otpor vežbaču. Idemo na gore. Ajmo. Cilj vežbača je da spoji kolena i laktove, a cilj trenera je da mu pruži otpor. Sad, imamo dve faze, koncentričnu i ekscentričnu kontrakciju. Koncentrična kontrakcija kada se pripoji približavaju, kada se grudni koš približava karlici, i ekscentrična kontrakcija kada se udaljavaju. Prilikom koncentrične kontrakcije, idemo, zadrži gore, idemo dole, to. Prilikom koncentrične kontrakcije, ja sam taj koji dajem otpor, dok kad idemo na dole, vežbač daje. Ajmo se, daj sad jači otpor, to. Ajmo još gore. Sljedeća vežba je trbušnjaci na kosoj klupi, idemo gore. Dodatno opterećenje imamo sa medicinkom koja se nalazi u predručenju na grudnom košu. Na ovaj način trenutno angažujemo prave trbušne mišiće, najviše, i mišiće buta, kao što smo rekli malo pre, musculus rectus femoris i musculus tensor fasciae latae. Ajmo gore još jedno. Sad prenosimo opterećenje na kosi trbušni zid, naizmenično jedna pa druga strana. Znači isto imamo otpor kao u prethodnoj vežbi. Dakle, Stojan je taj koji meni daje otpor. Ajmo sad gore. Sad ja njemu dajem, ajmo dole. Ajmo, to. Utisci su odlični, stvarno. Imao sam sreće da mi Miloš bude trener. Moram da ga pohvalim, jako je ozbiljan, jako je predan svome poslu. Meni dobro me motiviše,
nema otkazivanja treninga, nema ničega, znači mora do kraja da se radi. Očekujemo još rezultata, nismo još ni na pola, ali nadam se najbolje svemu. Da li veruješ da možeš da dođeš do naslovne strane? Naravno da verujem, zato i treniram, a i Miloš isto veruje u mene. Utisci su super, obzirom da se Stojan ceo život bavio sportom, nije mu bilo teško da se adaptira na trenažne obaveze, tako da nismo imali nikakvih problema u komunikaciji. Prvih mjesec dana je bio rad na svestranoj pripremi, što je Stojan bez ikakvih problema prošao. Sada je počela druga faza treninga, faza hipertrofije mišića koja traje nekih 6 nedelja i vidjet ćemo kako bude napredovao. U svakom slučaju radimo lepo, očekujemo pobjedu i to je to.